Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. KMDC jong aseng Kongres ki basyong hagaliang persya hagi yang dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kila keno ba ka sorkar jala kala penlong kum ka kam shimet halor ki jing ai jing mut banwan ra ya ka jing pen baik thamai ha ka kernit ka ban riu jong ka riti sensyar ka ri India. UMDC ka Kongres na Mauhati constituency uba Charles Marngar ha ka jing kren bat gilat patai kubor ha ka arterik unai weng arjar khat khandai ulayathu bakaladon ka jing kenduk lang jong ki MDC jong ki sengsain berthai ban shim ya ka wei karai shwa ban pha sha ka komiti balathung da sarkar halor ka ne ki jing turwa ban penbek thamai ya ka khrnit ka ban riu ulah kamru baka seng kala yo jing tiap baka sorkar jela kala pha ban ya ke jing terwa hadu sauphau tuli ki seat ha ka Khasi Hills Autonomous District Council shaka Parliamentary Standing Committee balathung da ka Rajya Sabha watla ki arf khandai ngot ki MDC jong seng sain perthai baper kila rai ban ai jing mun badai ban kentiu ya ka seat tang hadu laifu arteli ikwa ban pensyai ba knang ba manakaliang jong nginum sha ban keno adin Namar hakarai jong borok live way jong borok jong ki MDC all party MDC ngiladep rai nakamenta ke numbers of seat balakum kan long by live way ke pemuat R khandai plus R iwe you can take out of 2 nominated MDC dia nakaliang jong ke komiti bala constitute nakaliang jong ke sarkaru kiladep ban rai 29 plus 2 Tinrai ke basungsi pada ke longba Kim Shem nakaliang jong ke government Kam Shem lapha kat kum bangila ada banrai Kam Shem lapha ya kini kirai ke jongi ya kini ke propose amendment kum bangila ada banyirai kelong ke basungsi bangi kwa bani tur UPM ni ba nakaliang jongi kwa ban bu ke jengkeli ke por pi kadang kini ke siti ke bawan Now New Sanjeev Kumar, Under Secretary to the Government of India, Home Ministry. Hilatho so Chief Secretary jongi, yang tahu hilatho so Secretary, Chief Secretary to the Government of Meghalaya. Dan rai nakaliang kejongi kejengkeli kene kepor pelongba, nak kebasungsi kelongba, nakaliang jong ke isi. Ngimtip kila pelong isi ne kiklem pelong, kila don ne em garai jong UDA. But ya no gijit, but mano budget, ya ki armut, ki MDC jongi ban pa, ban aten, ya ke hearing, kabalong hakalai potrik, mentau bunai, hakapor katway baje, hak first floor jong ke Parliament House, New Delhi. Dia ke jing kwa jing syai jongi mentau kalong ba, nakaliang jongi ni ki representative armut, mano ba pa, mano ba legit, hato ke executive committee kalasyong banjit iki ban pa Delhi, lane. Nakaliang jong ke UDA kila syong na banjit ikni ki art representative malkum balong mentai kwa menitu ipi banakaliang jong ingem yo jing TPA ngimyo kono ke jing petep pi hang ni kila tho syai hang ni kila tho syau CS jong bon petep yang ni tindai nakaliang ke jong chief secretary ru uklam petep yang ni ki stakeholders bangin attend ni kita ke meeting nilai tu kesengi ngidon sedali nakaliang kejongi no kejing sokyan takani rekam tinggi sokeman ba nakaliang kejongi ngiyo bani syong ngiyo ban lang bat ke fokus nilai ba ke fokus ban nilai kendo yo chairman jong ke Parliamentary Standing Committee Panang Sharma te kejing lai kejongi bani kendo jong halor kinomrem bangi kwa ban extend ni kwa ban kre bahaswa dagawai kesur nginyarai lang in sa pasyo tingi su kaman hal terus ngi layo bani kendo baru rengkat ba fokus ngile lang nakaliang jongi bat nakaliang jongu ular ban extend yo to yo unsawan haslong unsawan hagauti ban ye keren ye kene te ke basungsi kalong ba hang ni pi nakaliang jong secretary jongi hang ni ru jong executive committee jong ke CDC ki klam ajing tip ini ki klam aj no ke jing tip haga ba ye bat squad bani tu ipi nakaliang jong ke DCA mo nakaliang jong ke DCA ngilayo ke jingte bani na I Srimati N Ikla MCS Joint Secretary to the Government of Meghalaya ha ka ba ye dai
day, but the questionnaire on the Constitution 125th Amendment Bill arjar kat kendai. Andai shangi ngiklam yo kopi. Ngiklam yo kopi nak kalian gajongi. Ya, ngiklam yo nak kalian gajongi. Ti kalong ke ek basusi. Bat ke jingkali menta kalong hangi ba. Nak kalian jong sekretari jongka. Nak kalian jong ke isi yang ngiklam tip. Mano balajet bat ke isi kajet yang ni ke anggota representatif na kajet ke UDA na ngimtip na kalian ke jongi te kalong ke ik basusi bat kumbang ngimtip man dapat de na kalian jong ke government ka pa na ka mata ki numbers of set saupo tiki pelong kam shimat yang ni ke kam halor kata kanong rem na kalian ke jongi ni persya jori kene na marba ki pen kenya ke bangila da rai ke jopan lang. Haba penrap halor kani UMDC ka Kongres na Ramrai Jerngam Constituency uba banjop penggrup ula ong baka Kongres ka dawaya ka Executive Committee balayalam da ka kunhun United Democratic Alliance bakan khot penlong no Mardor ya ka Dorbar Kerpang jong ka District Council ban kren halor kani kamat ka bakta ya ka Gayap jong ka Jait Benreu. Kimburam syu ya ki stakeholders kuman syu ong kumiki NGO ya kiwi ki stakeholders kum makane ka city ka penishai ba kala direct yo chief secretary ba un invite lang ya ki autonomous district councils ki members ba kum juru ya ki stakeholders kum ki NGO te menta kila khot ya ki meeting yangi nakapor sa kapor kila institute ya kane ka committee jangan yang setuju amendment te balai ka government ba ka constitute ya ne committee balai kam pha ya ka tu ka committee ka belarai kabal ki layas de menjur lang baru stakeholder mentah ke kabara asidali ke dakam wai haba ki tip tang armut ki MDC te kumta ngaru masuk khai ni kambat ngakwa ba ni nak diam ka Congress party ni long ki bakloi bangi kwa ba ka district council kan khot ya ka special session hakaba ni ki MDC jong Congress ni ya sign ru ban pendap ya kata ka arpau ban ngin ya khot ya special session bakum juru ni kerpat ki bai ki para member ki badan lang kane council lada ki ie je kari baka Jait Benreu kinya shim khialang ya kane ba khrang bangin ya la banya tai sani marba ka session jungi kan dai haduk hak ndai tarik handai ka kum ka jingtip jungi anytime kane ka committee kala banwan ka parliamentary standing committee kala anwan te kumta ladang ya yo bangin ya shong no ka session kloi ngila banya yo ban discuss ba kenang ba lasha ki pat ba kinum yo ban kono yangi babalai ngi shong ha district council ni khamla le e te kumta kerpat ba baro ki para member jungiru bakinya shim khialang kane bakinya sign bangin ya yo ban khot no ka special session kenang ba ngi yo ban ther ba kane ba kumjuru ba lada karwan kane committee ki stakeholders om tangi ki MDC ndai ki NGO kiwe ki baidan bentalang namata kane ka 6 schedule amendment kinya shim khialang last minute kumbaya kran bat I joint secretary hapo Delhi ngayo nya kran bat I bet direct ngong bet bale ya karai jongka committee bala constitute hapo long kebala menjur lai poisi pihak penkala menta last minute sa poisi kong kan yang patla discuss ba menta ti kumta ni ro na shulong ding wat Delhi ru syaba kinya shong ya kane ka parliamentary standing committee nya yo pa ni kendu shamangi yau chairman u anan sama limba ka fokus te adi mengeyo nya yo ka information gi paksa pong yo ban ya kran ngilale ya kerpat di ba tenru ba di ba bendur ngi darong ka kamera jungki bangi ong pet ya ka e kepala ya rai ka all party meeting jong barok ki MDC ya buram mi katu makiru ki kular ki ong ngi buram mi katu handai balai ka state government kale kumne hatu ka 6 schedule kadai namata ka state government ne kadai namata jongi ka autonomous council ka state government kadai tangka advisory yangi kamla ban dictate ka terms kamla ban dictate ba ki clause ban busut kadai ka 6 schedule ka amendment bahkan dictate ka state government kadai ka duty jongi kum ki MDC belajit dari pat ba hapo ki schedule areas bangin patai ka bangi don kam namata ka ne ka 6 schedule jurisdiction Barsagawai ke jenggali balai chief secretary jongga government ke jongi Meghalaya la ong hang ni ba udem petip rengi klamya kono ke jenggali tena kalian ke jongi ni so manong ke ne por ba balai na kalian dung chief secretary rusin sting le se gala mandan ke Asia London ke bana kalian ke government
Lese imla ban ong persya ten re lese keladon ke sutu. Kim sya ban tip sangi. Dia kata ke jingle ru ngi de menitip lang berkhad. Mdai tang ba all party meetings te. Kadon ke committee ke bla constitute da ke government te. Halor ke ni ke pang. Dia balai kin ki pen khenye ke rai. Long ke ing ing posisi.